desde Nuevo Tempe, Perú. Óyelo, Elvin Mucuil. Para el profesor Roy Milton y sus pequeños Axel y Jerry. Atusat pusan sencian hammer Benkatasan bika wakya hammer Tu sai mat mana dikas kai mas duut ma Mi hebu aku kai ta buku mana Mi anun tay mangna di mangna janan tay ma Tu san bika ni na men de ka basai Mi hebu hak mes kai tu buku mama Atusat pu hak ber anang me tu pu di ba. Con mucho amor para la señorita Blenny Decat en Nieva. Numagana monak ukis dat happy Anda sandi yang monak ukis dat happy Imau sing mau cinas yaki ukis naita ya piu cihin dia ngok bika men de kabrahai marika nagus ukis dat happy tikis tawa tinapa anu ke ha inai rasa smita kwi hayo di mang nonak ani wit ingat kwa tupu tua ha kwi ta. Óyelo, Luisa Anaya y Saray y su pequeña Chantal Aini, allá en Nuevo Tempe. Un saludo especial para Yuniso Sam y para el profesor Klimer Bajas, ahí en Apuruca, Cósalo. Atusat pusan sencian hammer Benkatasan bika wakya hammer Tu sai mat mana dikas kai mas duut ma Mi hebu aku kai ta buku mana Mi anun tay mangna di mangna janan tay ma Tu san bika ni na men de ka basai Mi hebu hak mes kai tu buku mama Atusat pu hak ber anang me tu pu di ba. Peluquería